I dobrodošli ljudi u jedan vlog. Ja prvi put snimam vlog, ne znam šta radim, pa ću pokušati. Sjećate se onog videa, da ste bilo dugo videa. I ovo novi video će vlog biti. Napišite komentar, lajkujte video. Ako ne pretplatite se, onda stvarno neću će biti 3 mjeseca videa. Eto, idem vlog. Šta ima? Nemoj. Tamo. Ovo je. Šta je ovo? Moj auto. Stari. Golf dvica. Golfica je najbolji. Golfica je najbolji. Golfica. Ali imam još jedan auto. Koji se zove Audi A4. Da ću vam pokazati. Onaj Golf dvojka za pezanje. Ovaj ovdje je za svugdje, u školi. I evo ga, naš Audi. Super. A4. Znate da nek piće A4 ako imate Audi. Evo. Super. Ima sve. Svašta. Sad ću vam pokazati. Sada je izduvan. Nema ništa. Svi su upali na njo. I to je to. Sad ću vam. To je sve. Majko. Idemo. Dalje. Idemo. Dalje. Ja, ovdje je zanimljivo. Nema ništa zanimljivo je. Kuća. Sunce zalazi mrak. Sad će biti još jedan video. Neće biti vlog. Sutra ćemo ja i moj prijatelj malo snimat ćemo opet vlog. I napravit ćemo svoj YouTube kanal Fran Serbija Nestanić vlog. Ali ovo je sad ovdje ćemo snimati vlogove dok ne dobijemo onaj YouTube kanal. I kuća. Kuća. Sad zalazi sunce pa ne možete dobro vidjeti. Kuća malo bolje vidjeti. Ne vidim se. Zaglavat ću sam buda. Zaglavat neki film, ali neću sad smetat. Pošto sad nemamo puno vremena. Već snimam 4 minute. Jo, to je puno. Kad vratimo kuća ćemo početi. Ja ću dobiti kompjuter pa ćemo snimat Minecraft sa svojim prijateljem Lovrom. On ima svoj skin, a neću reći. Mogu reći Deavin da se zove D-A-V-I-N-P. Sve malim i dobro. Sad vam neću reći njegovu lozinku zato što onda neću moći igrati. Može i veliko I, malo M, veliko T, malo M i moj
I, veliko I, malo M, veliko T I sve mali Intom star. A sam I T je veliko. Dobro, i to bilo za pso. Nadam se svija i vidimo se u sljedećem vlogu. I čao.